birta kalang rapet aratu ana phansim afrangsinil hinpen kardom apachreilo kardom non birta ka thanpon jibang nili jitramsa non birta thepi langponi sinang khotkati rekomsa ki tumpen ihuma trakalong morphin lin phira gram pharo ner kebra troxi kebra ner kepan kenep dun long oi pithe oi puthe pu arnam amen enlong lepu kara amai pu kaning chedet aputha rong asara tumpen ningang samsi spaklang pon All India Progressive Women Associations Nini Apartment National Council Meeting Pini Pen Pangcheng Pon Greater Hanjang Langso Inter Club League Football Championship 2025 ke Pathul Pangcheng Pon Bomlo Karbi tum methang along rilong paralong longli patta the cox mi ke pika che sutum chrai pidet pu alam ki along ant kichrok to karbi ra tum pen pen ka humridam non birtang ton pen puthot lang ponik sinak khotkati rekom saiki tumpen ariwanga son thak taksi khotkati SBI bank adung long naga checking along kidike kruga sai ke klem bom ason thak taksi ini le thot setame mi rekom saiki tumpen kidike krug asai ke klem bom apar hut ihum atrak UP 38806178 Manipur anat pen Uttar Pradesh anat kipangno bom ahut rekom saiki tumpen labang so trak long kidike kruga sai deng ponsi plastic pen kebor hat hom chokan long pon lo Laban labang so plastik a homlong pansmi raki hormu mate morphins lin plida gram pharo ner kebra toxicebra ner kebra sirkepan long pon lo laban labang so morphin ador labangki kuti pho an ador ji pusi rekom sa ki tumben pachini pon angso raki hormu mate morphin pen kachanang chek abang phu faimt Arta thongke prapli Uttar Pradesh sorpi se pang thekpon labang suraki hormu pen kachanang chek abang phu phan sami bogojan SPDO atumpen chpari deng ponsi hemkang saman pondetsi rekom saki atumpen karjupatar toka sai klempon bomlo bogojan pen Rajibson rongpi Karbi Longri Abirta arun pha engkora pliani rong sara tumpen chingumsi pherengke mai kani pon labang so pherengke amai long rong sara tumpen kaning je pon ateng lepotangti kidam tang arni karbing long rong sara mai kara amai phu Agustin kram sa pen kaning je pon karbiaron bari mutum arnam amen oi pithi oi puthi pu ning je long le pu kaning je det apu thak rong sara tumpen ningang samsi spaklang pon labang so puthak karbing long rong sara mai amai phu Agustin kram sa pen labang so puthak prabjin pen lamklar chipivek nang ji putha rong asara tumpen sodak pen pachini pon Isu komiti Karbi Longri Saramai nangli hola nangli thang amat nangli hola so nangli rongasa ron nangli kungke nangli thang amat jakong orang itu la hemri ki pri bangke la so bangke nangli kita la so bangke mang klem kita si kimi pusi nili nangli pan tungino la pengisi la dak ilitum aphan bang ekemang pon dak karomak lo sar la penge Dr. Sar Tunong Hang la penge MP Sar Mon Sing Tiso penge AMC Aphan Tunirilo la sinang itum la nitum Karbi yang long Karbi kurusa Tunong Mai long la so jitu itum la ron ban long ho bangso kadrom rakri bangso cetai bangso along le pilang long nang tum prap bin pen nitum phan aron ban aphan kadom kal gedim hempu mukrang rasingya itum kadom kal ge phan nang tum phan prabin pen longle phelang nang ipipen nang tum prabin pen bangso aron teng pen nang tum pota nang pipansi tunilo lasi nili pini laso nili pumangke langli sonotok bi bang ame thang amasi dake karbiang longrong saramai amasi arpu tandu bangso arpu thelong ame thang arong pi masi aru arin chine pulonte chiri arong pi ke hoklo arong pi tan teme hola arori malong arong mitame ke dua tum kita katum son masi chiria ke arong pi benong chiri ke bim bim ong susum jat jat pong song tak sinang limit hang malong si la sona nang mit hang kalbiang long rong saramai arpu deng lokpen mit hang amat turham ben nang tum nang li hola solo mang sinang tum je la soya kong rang turbote itum kalbiang long saramai ke la ke aron nama bibi hola nangli loli akosing gam jata
ฮอกโลการเบียงโลสาไม้นางลีไม้พุงนี้โลไม้พุงนี้จ้านิลิโมเฮตปุเอโลนางลีไม้พุแต่แม่ฮอลโซลองบางปีเทปุปุรีเป็นเกเฮเมมันปุรีปุบังเกนางลีนิงเกเดราซอนสิกิมีปุซีนี่สิเตมนางลีนางท่านางลังบอนนางปุเดงกีลังบอนนางปีเดนางกีนิลิพันตาการเบียงโลสาไม้ลังบอนนางปีนางกีเป็นเกเกซีบัดลังบอนปีนางกีada nangi po bang ko masih ada tu ni ma lagi ni sini lah ni ke manghu tete siapa na ada pinangi pun te lagi ni tak ada itu lo karbi rong sana ada itu lo tapi tete siapa ada itu lo hampang song ada itu lo kosong monsen kerana rong asal ladak ikuti aja rakam na sini sudah cetong tu nama si lam itu ni ni je masih ni je nang ni je ni lah si je lah orang letum kerang sasang ho tum mama tum lo ne la aron barim nili tum aphan kardom kardi nili tum lo ya la aron barim tum kardom kardi tum ke la pithe puke pulong li putap pudang la se la haso di pulong li puke ni tum dan nili mata nili ni kodun la jo mane pisar akai pen se kardom kardi aphan le la son ke unang ni pu arong ke pawang alang litu la si ni le ethe thini ningi ding tung duk ining ko ya alam ke cepak lang duk lan da ni isu komiti karbi rong saramai nang li hola nang ni thang amat nang li hola so nang li rong sa ron nang li kung ke nang ni thang amat ja kong orang itu la hem ri pri bangke la so bangke nang li kita la so bang temang tem kita si kini pusi diri nani pan tungilo la pengisi la dak ilitum aphan bang ekemang pon dak karomak tialo sa la pengge doktor sa runong hang la pengge MP sa mor sing tiso pengge AMC aphan tunirilo la sinang itum la nitum karbi kurusa chuna mai long la so jitu itum la ron ban long ho bang so ka rom rakri bang so je tai bang so along le pilang long nang tum prap bin pen ni tum phan aron ban aphan ka rom ka ye dim hem pumukrang la singya itum ka rom ka ye phan nang tum phan prap bin pen long le pilang nang pi pen nang tum prap bin pen bang so aron teng pen nang tum pota nang pi pan si chuni lo la Hanjang Langsu Sport Associations Pathuak Lamalong Anikan Vangason Taktak Si Pinile Thot Setami Greater Hanjang Langsu Intern Club Football League Pathu Pangcheng Pon Ipathu ke cheng siani aluhi manpen DS of Dipu Relief Ronghang manpeng aluhi Bogazan Municipal Board Chairman Sardili Be Bogazan Lem Chairman Saret Inghi Hanjang Langsu Bajar Committee Amaipu Himari Tokbi Dhaliram Hanse HSA Maipu Jivan Chandra Pathak lapen donor Pratap Singh Rongphar lapen langtuk timung pen changlok ka prek manpeng ga thidum ta chitong dun ki pathu cheng chi aprang Karlitang Lokhon Singh Rongphar Karlitang Sika Tironpi Karlitang koncheng timung lapen ke Karlitang kanam hanse pi tum phan chiki mu pon ke ching si ani SAFC lapen ki Hider FC tum pen si pathu pon lo SAFC tum ki pathu thek muchara jok pen si gol phon thapon si Kecing siarni semi ki pathu chupai pandal lo Bogochan pen Rajiv Son Rongpi Karbi Longri Abirta All India Progressive Women Association atum pen Difu Farmer Growth Center Sai Hemlong Aruni Phai Incorapli Lapenki Aruni Phai Incorap ho Nini Aparman National Council amai pangcheng pon bomlo Labang so malong alhi sarpi aman pen All India Progressive Women Associations amai pi Dr. Hirati Rao, Konchan Bangpi, Mina Tiwari Penchenglok, Estate Kripli along Sol Sutum Kitidim Touch Tongdun. Labang so a mile on Sol Sutum Pankerai Compenchenglok, Sol Sutum Ajakong, Kacharjak Hekje Pansi, Labang so a malong Tanchimumpon. Interaction session along market da Karbiang long so lutum kapre kisumpen. So kacepa jogja pan kapen det piang kanglong sa meso lutum pipiak kisuma. Hai hoya putak address je fancy pinilada Karbiang long lo ki ongdung so lo song pan sa me hang pon lo. Ejak tumba alang ni to me thang side ko ka joini bangun edel lo.
pen kacitong ang bongdak litum Karbiang Long Women Justice Forum pen alang litum macitong do la pen Mar Women Association pen stamina citong do la pen ser pindeng pir chaka song pen stamina citong do la pen chaka tum bangke alang litum metang side do kong masina citong do la si jasimet pinidet pi angkang pen ladang All India pen si delegates ke bangbo si alang litum mate dak ni litum sida me sung ang bong mesa me bang so sai bang mesen pen pa chunji pan bori kolpo la pen pini pena mesen pen aso mai ki chunji pan ni litum kadok we pan sta me chira pa chitu ji pan me chuni di kollo la pen ona bang ki litum general secretary do si alang litum pen so press pan address ko comrade Meena Tiwari ji. And we are all worried about the atrocities that's happening over women. So violence against women has been increasing in spite of Beti Bachao, Beti Padhao, whatever slogans are being meted out to us. So I think we find that the whole structure is now towards not they are not actually trying to save the women and the girl child. It is against the girl child. A lot of things are happening which are against the girl child. Trafficking is on the increasing, and all the government schools are getting closed. All the private schools are getting into the business, and I have found recently that a child is being thrown out of the school, 11-year-old child, because she is failed in the exam. And that kind of things are happening. And in Karnataka, hijab issue became a big issue, where the girl child is denied writing the exam. That was very bad, because hijab issue should have been only a little bit of school children or the college children are fighting about certain things, and the principal should have solved the issue. Instead of that, the girl child is not allowed to write exam. It's a big issue by itself, and that was not the thing. And here the communal forces, both the types, I'm telling the communal forces that started the whole issue about hijab, that is the right-wing communal forces, and the left, that is the Muslim communal forces, did not allow the girl child to go forward. They said, no, you are going to wear the hijab. Hijab could have been thrown in. I'm telling you, the exam is much more important than the issue of hijab. That's what we feel as progressives. But that is not the issue with the conservatives. So I think it's a big fight with the conservatives and the forces of this kind of rightist forces and the whole of the what we call that. How many states participate in this 2 days program? In this today's program, I think how many states have come up now? 3-4 could not come because of the problem of the पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और राजस्थान, कर्नाटका, बंगाल, असम, about 12. And 4-5 of them could not join because of some issues with the transport. Thank you. Karbi Long ke Karbi tum hello longle hem phulo lapen ki Karbi tum si ladak longle phelang pen chenglok inglong arlok sangti arlong ki tu on sami Karbi tum sis pari dengji lapen ki chapa hem phuji phanta jakong horang dolo Karbi tum lop on jakong chelong det pu voi fit sami Karbi long sami ang tan pen ki wang ke bege su tum si Karbi tum long li chrai pi pon depend ayam phu sonang chekrong de dik pu pinang anlam ki lampong sami nang tutang lo lapen hai ke bi ka che su tum pen lai long le phan pajok dun pen puthot Karbi tum long le chelong thobek nang ji pu pen si chirok tok Karbi ara tum pen sami arji ding khlui pen ke ti song pi pen si sai nang deng boma son si thek pon long lo lapu son thak tak si ke dam tang arun ni pha engkor ke thom arni sami difu revenue circle ke parlopant difu rong spi angkang along pen sami Karbi tum long le pata do kok pu vai fit sami lapunat ang tan pan ke bang ke be che su dum si labang so long le sami chira pi bor idet lo labang so puthak same long le phu pen same labang so long li ke chipa long thu ji madis parideng pon thu ji phan patai same la hai ke pi ka che sun phan pa chindam lo bon same la punat ke pi ka che su tum same alang li tum si long le phu lo pu chikrong thib lo la sai jok je pen la hai long le phu pon same puthot chirok tok Karbi ara tum phan chuning di pon si labang so long li puthot ke chipa long thu ji phan nang rap dun tha pu alang li tum dun ateng pen si ke dam tang aru ni pha engkor ge thom arni same chirok tok Karbi ara tum pen labang so long li phelang atima khlongan humridam si Karju petek toka sai sami deng ponlo
এতিয়ালৈকে কাগজটো ডকুমেন্টছ বি ডকুমেন্টছ হ'ব ডকুমেন্টটো ইয়াতে থাকিব আমিওতো ল' পৰাটো ওপৰত নাযায় হয় নে নহয় কিন্তু ল' পৰাটো আপোনাৰো যাব নোৱাৰি আমাৰো যাব নোৱাৰি কিন্তু যি ডকুমেন্টছ লৈ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব যেনেকৈ এক্সাম দিলেতো এডমিট কাৰ্ডো থাকিব লাগিব এক্সাম দিলে এডমিট কাৰ্ড থাকিব ঘৰত যদি থাকিব ডকুমেন্টছটো পটা থাকিব লাগিব আমি এটা কাম ইয়াত আপোনালোকৰ এটা হাই কাজিয়া কৰাৰ কাৰণে যেটো আমি এটা কাম স্যাৰ ক'ব দিয়ক স্যাৰ ক'ব দিয়ক আপুনি গোটেইখিনি কাগজ পত্ৰ লাগিলে আমি ইয়াত লৈ আনিম আপুনি যদি পাতা আছে বুলি কৈছে কাৰ নামত কিমানটা পাতা ইস্যু হৈছে কেতিয়া গোটেইখিনি তাত গোটেইখিনি লিখা থাকে সেইকাৰণে দৰকাৰ বুলি লাগিলে আপোনালোকে তাত অফিচ সেই তেওঁলোকৰ লগত আমি গুচি যাওক বা দৰকাৰ গোটেইখিনি কাগজ মণ্ডল এয়াৰো লাগিলে ইয়াত লৈ আনিম ঠিক আছে দিয়ক বলক আমি যেতিয়া সোমবাৰ মানত যদি পাৰিলে এতিয়া চাওক এতিয়া যদি আপোনালোকৰ যদি মাটি খাটি মাটি হয় আমাৰ ক'বলগীয়া কথা একো নাই কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকৰ মাটি হয় যিহেতু চাওক এতিয়া বেলেগৰ মাটিৰ জোৰ জবৰদস্তি দখল কৰিলে সেইটো এতিয়া যদি আমি যদি আপোনালোকৰ মাটি আপোনালোকে আহি পেলাই আমাকতো সেই কথাটো সুধিবই এনেও সেইটো লৈ পেলাই তেখেতটো আমাৰ মালিক থাকোঁতে আহিছিলে একবাৰ আহি কৈছে এইটো মাটি মোৰ হয় তেতিয়াতো মালিকৰ লগত ফেচলা কৰিব ল'ব লাগিছিলে নহয় তেতিয়া ফেচলা কৰিব লাগিছিলে মানে তেতিয়াও হয়তো তেখেত থকাৰ সময়ত হয়তো যি হিচাপত চাওক এতিয়া মানে বাৰে বাৰে তেওঁলোকে আহি আছে বুলি কিন্তু তাৰ পাছতো আপোনালোকে গোটেইখিনি তেনেকৈ দখল কৰি ৰাখিছে কেনেকুৱা যাম ক'ত এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইয়াত আছো আমি ক'ত যাম সেইটো কৈছে এতিয়া যদি আপোনাৰ যদি নাজানে আমি আছো পাতা বনাইছো আৰু আমি ক'ত যাম সেইকাৰণে পাতা আছে বুলি আপুনি কৈছে আচলতে আপুনি পাতা আছে বুলি প্ৰথম কথাটো হৈছে পাতা থকা বুলিহে কোৱা অধিকাৰটো নাই আচলতে ইয়াতে মইতো আপোনাক আগতে কৈছে আপুনি তো আমাৰ মালিক থাকোঁতে ভাত চাকৰি ল'ব লাগিছিল আপুনি আহিছিলে তেতিয়াতো অফিচত গৈছো মিটমাট কৰিব লাগিছিল সেইকাৰণেতো আগতে আপোনালোকেতো এতিয়া আপুনিতো কৈছে সেইটো মোৰ মালিক ক'তবাৰ আছে কৈ আছে আপুনি হা এতিয়াতো নাই আগত মই থাকোঁতে মই মালিক কৈছে তেতিয়াতো থাকিব মই কাগজো থাকিব নাই এইটো লৈ নাযায় ন মালিক থাকোঁতে তেখেত আহিছিল নহয় আৰু এটা কথা যদি এটা পাতা যিটো আপুনি আছে বুলি কৈছে কপি নালাগে মাত্ৰ ফটোটো এটা দেখাই দিয়ক মোবাইলত ফটো ক্লিক কৰি দিয়ক Amen ke ni situ lo. Sita 1979 pendon ke do bang susi nang do pitip lah. Ni liang bong lo macam bang lah. Raso pana jecek pan hai. Amasi lah tu pulau pota do pulau aku ni di cedam lah. Amah dah kini nomen sudah tip lo. Amasi aku bang bom tang ke latum thurte. Amasi ke ni lita pike akapre kam do ko mah pucit diklaim rong lah. Amasi ni dah. Bang bel. Pini Abirta ki lan sikyang ton paninglo si tumi thangmi kardom